namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Hayi mntu vele takhe continue leleyo usingomeza the post mishtok vele tshama le kwena beno and president and then from there ke hindza yaka gagaja na timhaka ta xikhova emindhweni amakumu ta khe vela Dr. Sithole hi linka ku na kokwani Chauke there's a story here guys. Yeah, so because of course around the 18th September hayi usingomeza the post ivuye kambe vele meta live videos. Yeah, now as you know very busy blind na timhaka ta construction. So ifike hi twa usingomeza the post ifika ikomisa marito lawa. Msikamsa. Ne. La swiya. Tukula joga na sathana n'wana tin'waka yo biya khokunene mta tolovela every day. Leswo madali leswo. Ekhaya ku ti one. Khongelani leswaku mi nga ngheni miringwini. Ngala n'wina mi twa onge hi ta tloliwa ku ya huma mitiso hinkwayo ne ni khansele swikotela a ni ri hava tifene ni va na tifene khala u nga yingiseliwi kahle music wa mina sweswi wu yingiseliwa ngopfu ni approva a point 1 October hi leswo madala swi ku yevela wa ni mi nyika ngoma yin'we ntsena one song n'wina. Okay. Nto yi ku ni mi nyika ngoma yin'we ntsena I don't know yo hi bayisa hosi ngo ri kanjhani ka that section. Hayi hopefully yi humesa album ntwa so yi khumba swa risimu rin'we hosi ngo humesa the post and stuff like that. So ka le mhaka level loko ri impela ku na ku hlula ko karhi as Master T judgment ya mina yi ri based on views, that's it. A ni ku na loyi a hlula kun'wana a swi ti kombe tinambara, that's it guys. Yes, of course na swi tiva ku na argument yo he Benny Mayengani ina fan base yi kulukumba ngopfu. Yes, if that's the case ku ndaka yini network leyi. Okay, Benny Mayengani na a huge fan base i ta kuma tinambara to tala. So if that's the case, why usingomeza the post a kumeka kha compete na yena? Do you understand? So conclusion yi ta yi ri based on numbers, based on streams. Hi ta hi kha hi langutisa swona ku i mani a nga hlula hikuva hi kha hi languta ti-streams. Vona mhaka leyi hi swo sweswo a ni competition i competition loko ri ku loko competiweni tinambara a ti vulavuli. If tinambara himpela ti nge vulavuli swi loko a ku na competition hi ndlela yin'wana. Do you understand my point? So hi ta hi kha hi languta ngopfu tinambara hi languta na ti-positions hi laha munhu a nga ta winisa swona, and then ground dominance yi subjective na yona hi ta yi langutisa but subjectively so and stuff like that hi leswo. So hinkwenu na swi tiva very swi dumini swilo sweswi ku hayi kokwani Fonyonyo a yi ngheniwe hi xikhova. So kwala ka live ne Gagashi ne Gagashi fika a vutisiwa hi ta xikhova la hi Tshepana kwala of course yi nga fika yi kombisa ku masipala xikhova xona mi xi vonele ke and stuff like that. So of course loyi a vutisa ngopfu hi side ra kokwani Chauke but Gagashi yi hlamuleni question leyi but hi side ra ngopfu ra nto ra xikonyonyolonyana sort of in a way yo nyana vhele a swi tiva ku nyana ku sweswi a tikuma ni sitele na kokwani Fonyonyo. Okay, a hi yingiseleni kahle ni twina ku i swikonyolonyana so okay a hi tweneni wona ka vulavuli ngopfu. Let's go Master T hi leswo. Masipala xikhova xona mi xi vonile ke a kwini ku na xikhova la se xikhova xa vana xi ya hela kwini mi vona xikhova la i mani lowu Tshepana i ri mi xi vona xikhova loko ri xikoko leswi a xo hindza i xinyenyana ne se xikhova lexi vulavula xikhova xi My to sign a context, guys. It's more like it's our kuna xikhova lexi ako one phone but Gagashi like if you like until no question there nga yi twisisi in a way you sa kota ku va a konyola ko kwani Chauke in a way ku hisa etera itonga ri xa vuloyi ma xi to ku se yi rini maka hopefully you understand. Hello, let's go. u vone xikhova
he Tshepo so loko ku ri xinkhovha xo tihahela xi nga hahayi xinkhovha xa vanhu xi ya hela ku a ni tivi xa hela ku hikuva ku vona ku na makhwata hala kun'we se xi fele xa hela ku xinkhovha xa vanhu se ilani mi le ku yini sweswi xinkhovha le ku jamukeni ku lola xinkhovha swa ku endla swi nga hahayi xinkhovha swa vanhu loko ku ri ku hi xinkhovha ni ta xi vona kahle xi fa xi vutla foni la loko ku ri ku xaka mampela kumbe xi nghena la xi tlakula masofa ya mhani la xi ta vula ku xinkhovha xa ku rhumi vanhu loko xo haha xi hala na mhaka na xona a xi tekelangi nchumu musi a xi tlakula ni zanga ni xi vona xi pfula movha xi tlakula gucci musi kumbe xi nghena kamareni xi tlakula ti-gucci se ni zanga ni xi vona xi nghena xinkhovha xa vana xi dirayivhe ara ni zanga ni xi vona xi ka xi dirayivha ara ni nga ta ku xinkhovha lexi ya yinini BMW leyi tshame va nga swi vulavula va ku yi chipe ngopfu vanhu a va swi tivi swilo ma yi twa mara 330 kumbe mo ti vulavulela kwala hayi as I've heard xixakuwa xi lexi nga twaka oh apologies ku ve na vukolonyolonyana so haho hindi kona mara no mi kombisa ku hinti hayi swa tikomba ku ka ha ri na ti-issues so previous mi ka mi swi vhela hi endle 2 videos ka yo sungula gaga xa kha rhukana vudyelo and stuff like that laha hagiyazo yona yi nga referisiwa swinene and stuff like that mi nga ma hleketa then from there vhela tlhaviya hi one video laha kha kombisa ku hehe a nga vuli hagiyazo ku hi le ka video clip leya yena and stuff like that laha swi nga fika swi va confusing swinene laha swi tikomba ku maybe sort of so o xavela vudyela and stuff like that yeah, we can say we have some great news ku hi side ra yena ku hala ka yena Gagash hayi vi n'wi tlhavela hagiyazo a ku ne dina hlaya leswo tala laha swi tikomba ku nga zi ku ri munhu wa problem ni hayi ivi a tlhaveriwa as you can see kwala naswona ku i tlhaveriwe 3,000 rand from as Shondlani kwala Shondlani ingwanya liya vamberi man given yona yi nga n'wi tlhavela kwalana as you can see kwalano so hayi a ni ta ku tiseni as master tiku hayi hambi sweswi Gagashi kwalaha a kwate ku kwata hamba lo daka or kanjhani hayi vudyela bya hatini a nga khatiwa ngo off ni a geza hi swi tekela nhlokweni ni swa ti-remarks ta yena and then vhele khe vuya ka Dr Sithole and also kokwani Chauke mi nga ma hleketa previously a yi suke kusuka endzhaku of course Dr Sithole yi pull out from the event ya kokwani Chauke like yi suse system ya yona sound and stage and also an artist April valongo hi la ku sungula ku tirha kwala a Hanani la mata ku na nkulukumba loyi Dr Sithole loyi wa luya a uthiwa hi Ben Mahengani last nyana ni ku ongisukela a hi munhu xi lexi mata ku swilo leswi a nga ku swi tsaleni i mani a nga ti xiteji xa yena vanhu a va xi lavi ene xin'wana na music wa yena a wu kahle hi nge fambi hi lava swilo swo ka swi nga ri kahle so loko a ku event ya mina ya feyila i vula yini mina a ni xoti mali a ni fani na yena mina a nga ni teki a ni fananisana na yena as you can hear a yi suke kusuka mhana yo dokodela yi kwatini swinene a yi fike yi endla video leyi a yi tirhise masivi swinene mara a hi analyze kahle yi kona ka channel a hi analyzini swinene ti dyondziseni ku endla swilo leswi mi kotaka ku swi afford loko se mi nga swi afford swi chekeni kusukela ka ku sunguleni loko ma endla ti-quotation like service leyi mina yi endlaku ya stage and sound ne I'm the first person to be at the venue hi kota ku set up hi tlhe hi va and stuff like that so ka swin'we of course ra day 18 September na mina no hlamala hi post leyi nga yi tsala Dr Sithole leyi na vanhu va ka ku hlamala ni ta tlhela ni hlaya some comments so that you can see here yi fike yi tsala this post where is it liwa laha vhevhela swona ku hayi watering a garden here probably I think munhu wa yona I guess so la as you can see okay as you can see even then yi vekela on a caption here yi fika yi tsala ku mati yo borha hi kokwani Chauke ya le ku tirheni kahle la ka mina loko mi kuma nkarhi mi jika hi kokwani Chauke ni ta mi tlhavela futhi okay so mhaka leyi yi fike yi va sama because ku ya hi leswi hina hi tivaka swona as a public a yi nge za hi vona ku va na
like after that nyimpi yaleyi nga humelela ku va na vudyelwana between vona a hi nga ri awo hi swona vona mhaka leswi swi nga fika swi hlambarisa ku what's happening mara koko yi swi hlamulahlamuleni dokodela la ni ta va ni kha ni zama ku va ni pfula some comments laha ni vona ku yi hlamule ti-question leti na mina ni nga na tona obviously ya Chauke yi fike yi kombisa ku kambe kokwani Chauke yi te radio ya n'wina yi ba u nga koce madonki a ni rivele kambe a yi swi vurini ya Dr. Soul of course yi fike kombisa yi ku mara ni yi hakele hi mali ya yona sound yaleyo loko yi ta borha 100 meter borehole yi be 100 meter borehole okay yi costa swo ma 52,000 rand okay okay a swi ngheni kona mara a swa namba a ni swo namba Dr. Dumere kwala ife yi kombisa ku ende phila leya red ku na loyi a nga hi kopela no n'wi mention wo phila ya kona wo hi vona this one here a swi to ku swi yisiwa kwini swi yisiwa ku na swi tivi a swi to ku yisiwa ku na lo rhunga mirhanga phanda ku yi kopeleni ni phile ya Dr. Sithole swi very clear and stuff like that a ho hindzi kona okay a hindzini ya hi leswi hi tela ngopfu swona leswi mabunda fike yi kombisa ku but stage xa n'wihi vona a va xi lavi Dr. Sithole of course yi fike yi responda la yi kombisa marito ya ku mara ni va hakele hi mali ya xona even then question yo hetela ku yo tiya kona hi yaleyi mi xavela yini ka luya wa okay mani swi vurisi swona no hlani mara okay mi xavela yini ka luya wa nhlana wo ka u nga betseki mabunda yi nga kombisa swi swo kwala no loko ya question na mani na yona kumbe swa kona ku xavela ko karhi na so hi fike vona Dr. Sithole life yi kombisa yi ku no matter how people treat me I will remain the way I am naturally ni hava mavondzo and then na swi amukela ku vanhu va nge fani na mina hayi bifini loko ri ma swi kota ku hlaya or ku read between the lines layo vanhu va nge fani na mina mi ta swi tisa ku yi vula yi bini kwalaho so yaleyo mhaka guys yaleyo mhaka a swi tlula ku Dr. Sithole yo ti lavela peace a zina mhaka ngopfu na nchumu hambi swi ya ku rhungweni hi ti 1 ta October hi Benny Mayengani the president Dr. Sithole ni ngo mu humesa something or else hi ta mihleke bifi ya murhangaphandha sweswi mi nga ze mi ta tumbela yi ta yi kha yi twala all over bifi liya hi leswo loko ku ri a mi nge subscribe ta kombela mi tlika